Reka tubifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Kivu Today, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Magarambe Theodore. Theo umeze ute? Neza cyane. Dusuhuza abakunzi ba Kivu Today aho bari hirya no hino, kandi rwose twagarutse, hari haciyeho igihe tutagaragara kubera impamvu z'uburwayi. Hashize iminsi njye nari narwaye maze hafi amezi abiri, ariko ubu ngubu Imana yangiye kungarurira ubutege, nubwo nagaragaraga ku yandi macano ariko nuko bansangaga mu rugo bataza kugira ngo wenda mvuga uburwayi kandi ahandi. Yes, ndishimye rero kongera kubana nawe kuri Kivu Today. Byiza cyane, turaza kugaruka ku makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tujya muri Sud Kivu na Nord Kivu, tugera muri rusange, ariko tuba ari ingingo z'ingenzi amakuru aza kubakiraho. Intambara ikomeye cyane mu Rugezi no mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Umukwabo muri Goma wafashwemo FDLR, abazalendo n'abita FARDC, ndetse akaba ari n'imirambo yatoraga mu mujyi wa Goma. Turaza kugaruka ku bantu leta ya Kongo iri guha inshingano. Hari uwo mu bwoko bw'abatutsi wahawe inshingano arabyanga kuko batabanje kumuganiriza. Turaza n'ibubwari muri Sud Kivu, turebe abantu basaga 100 bishwe n'ibiza bidasanzwe, nabyo turaza kubigarukaho. Ayo n'andi makuru niyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro. Duhere muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo hashize iminsi ibiri kuva ku itariki 9 n'ejo ku itariki ya 10 habaye imirwano ikomeye cyane, aho ingabo z'abarundi benshi bari kumwe n'abazalendo. Abazalendo burya ni izina bita, ugasanga hajemo n'ibifaru by'amahanga bikomeye. Burya na SADC igihe yitaga abazalendo, ukibaza aho abazalendo bakuye indege ukayoberwa. Hanyuma hari abo Barundi FARDC, abazalendo bateye mu Rugezi, uduce dutandukanye, bitwaza ko ngo bagiye gusarura imyaka yabo, ukibaza uza gusarura witwaje imbunda uje gusarura. Ese ni abazalendo bayobowe na Ngoma Nzito? Niyo numvise muri ibi bitero bari harimo Ngoma Nzito, hariho n'abandi. Ibintu by'abazalendo buryo ugiye ubona abantu bahinduka nk'ikirere turi kubona hano. Mu kanya izuba rigatuvira, ariko mu kanya mushobora kubona ritakirimo kuva. Abazalendo ntiwamenya, ubu ngubu hagiye haza abita ba generale benshi, n'abandi bitwaga ba generale barapfuye, n'abandi bitwa ngo ni ba Makanaki babonye mu bitaro. Ni ibintu by'ibicanganyiko biri aho ngaho. Baratera rero, kuko iyi nkuru turi buze kwihutisha cyane. Barateye, bateye Rugezi baturutse mu makise menshi, ariko barakubitwa. Twirwaneho yabahaye isomo rikomeye iri kumwe na M23. Ni ukuvuga ko ari idubu n'intare za Sarambwe zabakubise, zibaha isomo. Hanyuma ejo baragaruka ngo baje gutora imirambo yabo, ariko basiga n'indi. Uko niko bimeze. Abakurikiranye biriya bintu banambwiye ko hashobora kuba harapfuye ngo abantu bateye basaga 850. Bari benshi, ariko bagahangana n'abana batageze 50-60, bakabatsinsura bakabirukana. Tekereza ko ya Mana y'umurenge ikirimo gukora cyane iracakora kandi iracyumva gusenga. Ibindi ni uko ahagana mu Bibogobogo uyu munsi hatewe, ariko babonye ko wenda batashobora urugamba, bagiye mu kibuga cy'umuntu bashorera inka, baratwara inka. Zo ni ibirongwa bizagaruka n'ubundi, baba bagamije gutwika, gusahura no gutwara amatungo y'abantu. Ibyo rero nibyo byakozwe uyu munsi, n'urwango rubi cyane rwo gushaka kurimbura mu bwoko bw'abatutsi. Ntabwo ruba rurimo n'abarundi, ariko bagaragayemo muri iyi mirwano. Ntaho batagaragara. Muri ya Sud Kivu yamaze kuba indi province y'u Burundi. Tekereza ko ari uko byagenze, ariko ibubwari twumvise ko hari ibiza byateye abaturage, birabica benshi cyane.
bamwe abari bamaze kuboneka ngo ni 104 ariko imirambo yabonetse kuboneka kugeza ejo nimugoroba naherutse ari 130 n'abandi baburiwe irengero. Katubaye pole sana gusa hari umuntu ayo makuru yose mvuze utashatse ko izina rye rimenyekana uza kuyatuza imuzi yose akayatubwira. Uyu munsi muri plene nta gishasha twumvise, bagerageje guhamagara bagenzi bacu bariyo batubwira ko nta kibazo kiriyo, Uvira nta kidasanzwe, ukuye abarundi bari kwitegura intambara. Abarundi bari kohereza imbonerakure ziri kuza zikivanga na wazalendo mu mujyi wa Uvira. Bisa naho bari kwitegura ikintu gikomeye cyane. Bisa naho bari kwitegura ikintu gikomeye ariko bishobora kubakomerana mu gihe icyo ari cyo cyose batigera ku mateka ya vuba cyane y'amezi 3 ashize. Bateye intare zikiri ruguru iyo ngiyo muri Sarambwe, baraza kugeza noneho bageze mu marembo ya Bujumbura. Ibi rero bashatse basubiza Nerwo mu isaho kuko bakubise ntaho yagiye. Ese abanyamurenge bagiye bahohoterwa muri Uvira no mu gihugu cy'u Burundi byarahagaze? Ntabwo birahagarara, aho byahagaze kugeza uyu munsi ni Mikenke na Minembwe. Ariko iyo za Rugezi baza aribo bakurikiye kwicwa, za Bibogobogo wabyumvise. Navugaga babandi bakurwa mu nkambi i Burundi. Kugeza ubu hari abafunzwe bagenda baregwa ngo ni abasore babona ngo telefone zabo ngo bandika ngo ibintu ngo bashaka kujya muri twirwaneho na M23. Ibintu nk'ibyo baracyafunzwe, ariko ntekereza ko ngo Loni HCR yagerageje kugira icyo ikora. Leta y'u Burundi igabanya umuvuduko yari ifite wo kubafunga n'ibindi byinshi, ahubwo abari Uvira bari mu bwoba, baraterwa, barasahurwa, barakubitwa. Kujya mu isoko guhaha icyo barya ni ikibazo, bataha mbere y'inkoko. Ibyo byose ni ibibazo abanyamurenge bafite. Abatuye muri plene byo bafungishijwe ijisho n'icyuro birirwa bababwira bati umunsi muzibesha mukagera hano bene wanyu M23 nigera ngaha tuzabarimbura. Nuko bimeze rero tujye muri Nord Kivu. Reka tujye muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru icyo twavuga nuko guverineri washyizweho na leta ya Kinshasa bamwita Kakule Somo, General Major Kakule Somo. Uyu nguyu uyoborera mu buhungiro. Uyu nguyu rero yagize atya afata umwanya atangaza ko witwa Sebagisha Joseph amugize umujyanama wa guverineri, umujyanama muri Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe integration regionale, imikoranire n'ibihugu by'akarere cyangwa si imikoranire se n'ibihugu by'akarere cyangwa n'abaturanyi. Sebagisha ndamuzi rwose, ni n'umujama wawe. Sebagisha ndamuzi. Sebagisha rero yagize gutya yibona ku itangazo rimuha akazi kandi ari igoma, kandi yibereye igoma. Uyu rero wahoze ari umumambure cyangwa mu bagize guverinoma y'intara yanze akazi. Akosa ku kazi wowe akazi wakemera. Sebagisha yavuze ati ntabwo bigeze bambaza mbere yo kumpa inshingano. Numva ngo se izo ni inshingano kuko bari bamuhaye cyangwa ni umutego bari bamuhaye kugira ngo bamuteranye na bene wabo? Ni ikibazo. Najya muri leta yicwe, naguma muri bene wabo bamufunge. Ibi rero ni tactique ishaje, bakora politiki y'u Rwanda. Arababona ngo leta ya Kinshasa yashakaga nko kumushyira muri firigo cyangwa muri garage, kumuha inshingano atemeye cyangwa atagishijweho inama. Uyu rero ni umwe mu bantu bazwi bo mu bwoko bw'Abatutsi, akaba yibereye mu mujyi wa Goma aho yikorera ibikorwa bye bya buri munsi. Yikorera ibikorwa bya buri munsi, afite amahoteli n'umuntu uri aho risaje sempre utagirana ikibazo n'abantu. Biriya rero bwari uburyo kugira ngo bamutege imitego,
ariko njye namushima ko yabyanze ubundi se yari kujya mu yihe biro hari ni ukujya i Beni ukajya kuyoborera mu buhungiro none se muri guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru ikorera mu buhungiro. Sebagisha aba yamubajije wowe waje guverinora kuri ya Goma waje kwicara mu biro. Ubwo rero ni kimwe mu bintu bivugwa. Ikindi, habayeho kurasana gukomeye cyane ahitwa Katoyi mu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye, hagati ya saa yine, hagati ya saa mbiri na saa tatu z'ijoro. Humvikanye kurasana rero ahitwa Loashi hafi y'ishuri rya Hekima, bitera abaturage ubwoba. Biraza kandi biniyongera ku mirambo 5 yagaragaye mu mujyi wa Goma muri quartier zitandukanye. Umutekano muke ahitwa Kieshero n'ahandi mu nkengero zaho birerekana ko M23 igifite akazi ko gukora, ariko ababikora bari gutabwa muri yombi. ngira ngo twaraye tubibonye, hari aba FDLR bafashwe. Aba FDLR sinzi uko bateye, buriya bagenda biruka banabyaragura, babyara bagira gute, nabonaga n'imiryango yabo, hari abana babo n'abagore, hari noneho na FARDC, hari n'abazarendo benshi bafashwe ejo nyuma y'umuganda wabaye ejo kuwa gatandatu, bagaragarijwe abaturage muri make. Yes, nibyo rero twavuga. Ikindi ni uko ibiganiro birakomeje, aho leta ya Kinshasa ikomeje gukorana n'Abanyamerika kugira ngo ishakire umuti ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko Abanyamerika bakaba bifuza kunga u Rwanda na Kongo mu biganiro no mu gusinyana amasezerano no kunga leta ya Kongo n'abahanganye nayo ba M23 mu biganiro by'i Doha muri Qatar. Gusa ibi byose bizaterwa n'uko leta ya Kongo izitwara, uko Tshisekedi azemera kuba yaca bugufi, ariko natabyemera ntacyo bizageraho kubera ko erega burya kuganira kunegosiya nabyo n'imbaraga za politiki na diplomasi, siniko n'importe kiyo babigeraho. Kuko Tshisekedi ateye n'uko ameze n'uko tumaze iminsi tumubona, bizagora cyane kugira ngo aganire agere ku mwanzuro. Ibi bizahesha amahirwe ahubwo M23 yo guprogeresa, yemere kuganira ariko na za Kisangani zavuyemo, kubera ko urabona iyi pressure yo kuganira yemeye. Kandi kera twarabivuga mumureke bafate imiti, bafashe Goma na Bukavu bavuza induru, tumusanga yicaye i Doha yicaranye na Perezida Kagame, tuyobora uko bigenze. N'ibindi azabyemera, ariko azabyemera amazi yarenze inkombe, uko mbitekereza. Reka rero twumve cya kiganiro twagiranye n'umutumirwa. Reka tumwumve umutumirwa wacu. Ni ikiganiro n'ubundi kigaruka muri Sud Kivu, aratubwira aho hatewe, uko bimeze, amakuru yabajije. Reka tumwumve. Bambwiye kuko ejo bari baje baturutse mu magisi ari atatu nyine, agisi ya Kizura ariyo Gasonge na Bengezimwe. Baturuka muri agisi ya Gasiro ituruka ahantu hitwa Nagatete n'Imbuhazi. Nagatete ndahazi. Na agisi yo hepfo mu Rugomero. Bararwanya ariko ntibatinze gusubirayo. Bo baje ari benshi, bavuga ko baje ari Wisa 47. Nibo bari baje ejo bundi benefu. Ejo baragaruka, bamwe bakavuga ngo bari baje gutwara imirambo yabo. Abandi bakavuga ngo baje kubera gusonza intambara yatangiye, nako inzara yatangiye kuba higiriya za Gasiro bahugiye. Bavuga ngo barebe ko babona ibyo kurya, ariko nyine bahaza bafite ibikoresho ari abarwayi. Yego. Ntabwo bambwira ngo abantu baje gushaka ibyo kurya barwana depuis 6h bageza 16h. Yaje ari intambara ikomeye iri mu FARDC, Abarundi, FDLR, Wazalendo, nibo bari bateraniye. Ariko nanone ntibaretse
kuko bakomeza kurereta barahunga bagasubira inyuma hariya n'ahantu hagoye nuko ejo nakubwiye ntiwamenya neza ni mu bibira ngira ngo uvuye neza hano kwa Sabune kugira ngo ugere hariya kuri Butungu ni inkomero 14 hagati ya 14 na 18 aho hose aracyari Rugezi. Oya ubwo wamanutse noneho urabona Rugezi niho hejuru niho Butungu ituruka, ariko niho bari bateye precisement bari bateye muri est batera muri nord est nako muri sud est no baje baturutse Bengezi murayibona Bengezi imwe hari amayira abiri bashaka kuzamuka Gasonge cyangwa se bakazamuka mu Kizura bagera muri Rugera bakamanuka niho baturutse ekipe nini bari banarwana muri tactique ikomeye bako bavuga ati bamwe baza bahunga akabanza akarwana FDLR yananirwa akarwana FARDC yananirwa akarwana Wazalendo akarwana Barundi uko niko barwanye noneho banyaga na mucanganyiko bako barwana bakaruhuka abandi bakabakira abo no hari gutero kinini ikindi cyama gituruka hano muri Nagatete na Gasiro ikindi gituruka hasi igatero yepfo hano kuri Rwiko urabona hano bavugaga ngo ni Nyangabyumu ndahazi urangiza mu bikaka mu Rudabadaba hakurya yawe none twumvise bakaruba bari kwidoga ngo karuba uriya rero hari ababeshejweho no kurya imitsi y'abandi urabona bakaruba bise abanyapolitike b'abanyendo ibica aba bashakira uburyo bwo nimba ari nk'amafaranga babashakira akabesha ngo Rugezi ko kuno tukora Rugezi kera ati twahageze mu Rugezi ariko no kuhagera mu bitekerezo so kuhagera mu bikorwa baba bakirikuye cyane n'ubu ngubu odiyo nyine yakabesha ngo bahageze ngo ndetse urabona hari ifoto y'umwana w'umunyamurenge bashizeho mu by'ukuri wibereye mu kiraro afite mashini gane karakora muri Twiga mu foto umuntu ukora muri Twiga ntabamare ni bijya byabo nyine zo kumenya kujirisha ngo babone bibatunga karuba uko ejo umuntu yakamwira ati ko yakwavuga ayo makuru ari muri Songo hani bubira hamwe imbere akaba ari uvuga ngo mirimba ngo nako ngo mu Rugezi ngo basize ni ibinyoma. Hari n'undi witwa Dola Moja umuvugizi wa Kutumba nawe yari ko bisubiramo nyine akavuga ngo bita ariko ntavuge ko bahafashe bita ndetse ejo abemba ko bavuga ku rubuga rwabo ko Yakutumba yamanutse kureba uko yoganira ngo habone ibintu byakomeye imbaravuye ubuviraga ni ku mbuga zabo babifata ariko mu by'ukuri bari abagabo bahakujya mu Burundi wamenya imirwanire yabo pe ariko ngo baranakubiswa gukubitwa barakubitwa ariko ntibumva noneho iyo umuntu areba sinzi kagenda niba ari iriya filo ya Rudabadaba na Bikakara aho bari ko bacukura mbere batarahava umuntu ukaribaza abapfure n'undi bagituye mu Rugezi ko bararwanira iki ko bavuze ngo bagiye kurinda abaturage abasanze imirimba ngira ngo wabonye n'akagakobwa bafashe bagafatiye mu Rugezi niki baye barwanira mu Rugezi ko ari abacu basigaye bahari none kuri none. Hanyuma unyemere tuve mu Rugezi tujye Bibogobogo uyu munsi yabyutse ate mu Bibogobogo bavuze ngo batwaye inka za Rukamirwa muganga w'Abega epfo mu Kirikiri zarazinyazwe nijoro n'umumayimayi witwa Shoreyinka nibo bazitwaye ikibuga cyose yazikinguye mu ruzitiro yazitwara ariko naherutse bavuze ngo abasore bazikurikiye ndetse uramenya amatokeo kandi bagiye nijoro waduhaye amakuru yavuze ko bariho bumva amasasu ariko hari amaze kabiri twarababwiye ko ababembe bazamutse ababembega bazamutse tugeze Imana bo twarizo nka bakareka abantu nka n'ibihahwa
ariko bari bafite umutima wo gutera no gutsemba Bibogobogo. Uwo mutima bafite kabisa, umutima wabo ni ukwamara. hanyuma se Mikenke Minembwe ntabwo haramutse neza? Mikenke naherutse ejo, niba uzi ko Kijombo. Kijombo ndahazi, Rurenge. Ababembe babonetse kuri Rwoka. Baraza rimwe bagasiba nka kangahe, bakavuga ko ibo bari bariyunze, hari abana baziranye n'abandi, ati ntituzi ukuntu ibi byasuye kuri Puka. Kuri Rwoka ni hakurya hajya ku Kijombo nyine hepfo. Utambutse Biruhanya ukambuka Amatenganya niho ugera kuri Rwoka. Ababembe bariyo, Mikenke naho bavuze ko bagaragaraga hirya. Ariko baza baturutse Nyamuseke, abandi bagaturuka irya za Bijanda. Niho baboneka kuko amarondo y'abasore amaze kwigira hirya cyane. Ariko bararereta. Nyemerera dusoreze ayo muri side Ibubwari, hari ibiza byabaye bimeze gute, byabereye ako gace abantu benshi ntibakazi? Ibubwari abantu batakazi, aho abantu bahuye n'inkangu, uko umuntu yita mu Kinyarwanda ni inkangu. Ibubwari ni uriya musozi uza ugenda ukirira hagati mu mazi muri Tanganyika. Noneho igice cyo hirya kireba muri este ni kireba muri Tanzania kiza Kazimia. Igice cya hano ni ahitwa Idine. Hitwa muri groupement Babungwe Sud. Niho amazi ya uruzi rwaturitse. Naherutse ejo nimugoroba bamaze kuvuga ngo bamaze kubona intumbi 104. Ndimaze kuba 130 na urumva naherutse nimugoroba mu gitondo sindabaza umuntu waho. Noneho rero kugira ngo hamenye neza, iyo uri Baraka ugaterera amaso haja muri ni nko muri Sud West yawe, Sud Est, niho uzibona Bubwari hakurya yawe. Ni umusozi uzamutse uterera amasoko y'inzuzi zizazimanuka, ni umusozi umanuka. Haba inzuzi zimanuka, noneho abantu bakahubaka hariya Dune hajya hasi. Noneho niyo manutse kandi Seberi usuka amanuka indi misozi nuko usa n'iyo naciye bugufi. Amazi niyo yabamanukanyega arabica. Naherutse ejo baza gupfa 104, ariyo mirambo yabonetse, ariko abapfuye bo bari benshi. Inkangu yabaye ihita itwara itagize ubisigaza. Abaturage batuyeho ni Ababembe n'Abapfurero. Hariya bavanze. Ububwari ni Ababwari. Ababwari ni abantu bagirana isano rya bugufi n'Abavira n'Abajoba bamasanze. Ni abantu bataza bumvikana n'Ababembe, babayeho nabo mu buryo bwo gutinya kuko ari bakeya, ariko nabo ntibagirana imibano myiza n'Ababembe. Hagaso hakabaho n'abimukira b'Ababembe n'Abapfurero. Ndetse Ababembe bagashaka kubadomina. Hambere nimba barabonye habaye intambara y'Ababwari n'Ababembe. Ariko ni Ababwari nyine nibo beneho. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye. Yego namwe murakoze. Reka dusoze gusa icyo twavuga muri Kivu y'Amajyaruguru ni uko hakomeje kubaho imyiteguro y'urugamba. M23 ishobora gusakirana mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Kongo n'Ababiligi bari hariya Walikare. Hariyo muvoma zigaragaza ko hashobora kubaho intambara ikomeye cyane. Naho mu tundi duce haratuje, hari hamaze iminsi hari imirwano ahitwa Gatoyi muri Masisi, ahitwa Lemeka n'ahandi mu nkengero zaho. Aho hose turakomeza tubakurikiranire uko bimeze. Reka tubashimire cyane rero mwese mukomeje kudukurikira. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, Magarambe Theodore. tubifuriza gukomeza kugubwa neza muri byose. Bye.